dalam lomampai pun agati pangkor lombok selendrosa. Geseran kopi manis janganlah jangan daunan nangka kerepekeran ate nangis jangan jangan sangkuni tika sangkuni tika hari ama ampun malam keramat laku boleh pun pada senang tak kira mak lagu boleh aku boleh ataneko ku di mapananiana asari hati kaseto di mapanyariana panyari yana janjai pereng panilen semara babananangka jatuh ika orang lain mungkin pada omratika Pabuan coba alang oleh abali ate bulu rasa tempuruan nabasti kata nyaman kuli bila mace bila kelale tatang sabak norong sesaja bila mula senang kapon anong polong tukin masuk karapelian keting koning marake pote kok kita hapak pulsa kalian terkoning gak apolong boleh asta tengki asta rato ketemu rata membunga ceat janji kamu tak kesto saumra bulan pakai epa bunga Bula banyak mata sakalangkong seko di mak saat senong to tika enga nang kraton aniko mabede sidang papangkian deh mas ampun kewajiban abdi telung sesarengan kanggo norok persidangan papangkian gak dito mila dari aniko bula ngantos kasaberan nadika sesarengan kanggo ngantos bedena Gusti Prabu sepe dimimpin nang kraton Majapahit aniko deh mas ngereng kasokanipun adiman Sekik sateja rekren mantre Kediri
sang pangeran ganteng Jayawarsa kesukaan kanggo ngadili papangkian dalem lomampai pun agati potre Maisem Slendrosa. Paman Sedilaskar Istana. Indrajaya Kraton. Tika adin ini dari bulan. Ekel alengkim kuda ke tempat si ampun isi di aki cing paman Sedilaskar Istana. Sampean dalam Gusti Prabu silangkong parjuga. Umana bi abdi dalam sasarangan ampun eka diongku kangku alengki eko si gading ka adinto. Abdi dalam sasarangan pedi alengki pian dalam Gusti Prabu. Ngireng ya tore cing paman. Cing paman rekso jaya rekso anom cuken rekso pati. Engak tika cing paman. Esapen telo bulan sekalian bula aniko mabade persidangan paman. Mila dari aniko. Persidangan aniko bekal eka biti kelaban bula. Bula cek terona ngatawana nape tika se elaksana akini ekaraton aniko apa tuh bula cing paman Sedilaskar Istana. Sampean dalam Gusti Prabu silangkong parjuga. Sebelum abdi dalam ngaturaki padina esina pemerintahan nang kraton ka adinto. Langkong dingin abdi dalam sasarangan nyona song kempal Gusti Prabu. Langsung kematika sesarengan etarema kalaban seneng ate kan itu cing paman rekso anom rekso pati. Terus sekapeng dua. Dalam abdi dalam ngajarani bidang pemerintahan. Satu jenak ampun sambung kekurangan pan. Artinya rakyat epon ajunan dalam kadito ampun narima kacukupan. Satu jenak bantuan ampun masuk ke kosong bisa. Saya ke rakyat epon ajunan. Saat semakin ampun narima kacukupan. Artena satu jelak yar aniko tidak kekurangan cing paman rekso anom. Sakalakong berudak katika rekso anom juga rekso. Nape bula aniko perlu atanya mukuda ke bawah natika paman. Ngirai kasukan epon ajunan dalam. Mana bi abdi dalam ajunan ampun percaya dalam Cuken dek katika cing paman rekso anom. dalam bisma tidak. Bula cek terona ngiding apa paman. Otabana bula aniko cek terona mirengah nape. Atas pengusulan natika mukuda kabula. Karena tika aniko kabilang pengebagi anyar paman. Nape tika silaksana. Benape tika seeka korang nih keraton Kediri aniko cipang. Yang dalam Gusti Prabu. Mana bi abdi dalam. Sekampuan bakon urunan dalam. Santa jana ampun sampai aman Gusti.
Oh berarti satejana anikol pun pada aman paman. Juga dekati karekso. Engkel atau raki mu kuda kabula jeung paman. Napa tika selaksanakeun ng ekraton Kediri ani? Ulah cek teronang awan. Engkel atau raki mu kuda kabula paman. Yang dulu sebab manabi abdi dulu seanjak gak enak banget sedajan ampun sampai aman Artena labeng misem aniko tada si ageng paman. Aras Sakalah kong budak katika paman. Cing paman sejelaskan istana. Engkel saperdimen paman. Karena bula aniko cek terona atanya am kuda ka aman juga amin. ngiring kesukaan epon ajunan Cing paman aman juga amin. Sanajan tika aniko eko cakpong ke paling mape paman. Ananging menurut bula tika aniko peni paling mape paman. Atau laki kang kok dan kaulah sengamu dapat senengan langkong abda sobekang kakurangan panponapan ka itu arapa paman tak ngiding kok paman. Coba jaga paman. Maaf cangkolang tin dan kula aman saya ngabula dak panjenengan sedeng abida sobung alangan panponapan ka itu tin Artena bek naria tadi kekurangan paman. leres Berarti jalan bek naria reloros. engki tak oning manabi aneh Coba alik napa kade. engki Paman ingin dalam rakin bekna eko cak sing ngodeun paman. leres Mayu bekna kalaben kakak naja atau karan paman. engki rakin napa saya kata kara Ben pole singkok ngolok bekna ning persidangan Arya paman. leres Singkok cek terona ngatawan paman. Mi pola paman. Bekna kalaben kakak na irepas bede kakurangan. Mun se kakak na Maria torakim kuda ka singkok paman. dan kaulatin sengap tidak sampian neng ekaraton Kediri kak dinto sobung otabotade seeka korang dari perekonomian sandang pangan ampon sami-sami kacokopon nanging dan kaula neka coma au bode usulan setong perkara ka ento Maksudnya bekna apa paman? Karaton Kediri kak dinto ia beseki kurang raja ka ento Jaria seekangan angen singkok pacet paman. leres Man kana paman. Bektona persidangan Aryang kok bakal muka cara jeria paman. engkitin Singkok podi arempek dak kasada jelaskar istana. Cing paman rek sajoy. Katinape pendapat ketika paman. Eseng kebula aniko asan ding kalaban orang didi seka sampet Dewi Kirana. mana bisa serta panjenengan kan itu mana bisa saya menurut ajunan jing ngiring kasatan epon junan Beninape paman. Markena keraton Kediri aniko kalaban keraton Martagalu. Aniko permusuhan paman. Eseng kebula aniko pas asan ting kalaban putrana. Kirana tak teti masalah mu kuda ring orang keraton Martagalu. kenapa budiare mana bi panjenengan kali itu dadi kalaban dari putra keraton Martagalu kenapa tak dadi terang boleh kali itu Loh, kaniko saya perlu tanya hakim kuda kabula. mana bi abdi dulu mana bi perang ampun siap setuju gak dia Artena tika aniko tadi sek eka takok paman. tak ada abdi na kali itu ampun siap abdi di keraton Kediri kan itu sanajan abdi dalam loka cetak geger sekali
sakalakong bula dekati ka paman. Kalamun engak bula aniko Dewi Kirana paman. Bektona bula aniko tedung kamar kapotren. Dewi Kirana aniko dateng paman pas arom-rom bedena bula paman. Artena ajunan kak dinto asupan. Deniko paman. Pas nyium Dewi Kirana paman. Nyium pepenan kok sekanan paman. Rasana kok besar kan kok paman. Ampun. Engki. Keneka kan coba kempung orang tedu. Cek saking paman. Dewi Kirana yare pas asanting ning ekor si gading Arya paman. Mantep pungana atena sengkok paman. Lah, jari ya paman. Dewi Kirana. Dewi Kirana. Ampun emotin. Anapa dik mas? Kok. Amin asongot. Mula sayang ketika Dewi Kirana. Ai Dewi Kirana tadi karaton sih. Ampun asongot sih. Maden atau roti dik mas. Apa nasi torodot sih? Dewi Kirana dek mas. Mata masa. Amin benih Dewi Kirana. Anapa dek mas? Amin. Matena sayang, sayang ben bule dek. Amin dan kaula Raden. Amin. Tarati reto roti Dewi Kirana. Anape paman? Ini yang emot subuh pasaran yang elabang ngisem tadi to kan. Tarati kaula tarati dek mas. Ai palang Raden ya. Tika satang kapan talapate Dewi Kirana. Anak pedek mas tika mata isra saya. Mentarati serati Dewi Kirana, madel aja gede mas. Kau lo aman, Din. Anape? Tiga ngocak tak nyaman. Kau lo aman. Aku nyaman, pas seneng lah ban gula sayang. Aman kok. Dan tuan adik mas. Kau lo aman kabulan panjenengan. Minta bula capana ndek mas. Apa? Minta copana sayang. Kakak baya tampena kerong Emetin todus dengan cana geretin. Nape kalau atodus dan Kirana? Nape kalau amalo sayang? Empian tapeng sor, empian posang. Kakak baya tampena kerong Kirana. Engkau enggak kira nih. Rasa tak rida mun pas apesa sayang.
nyebut natin. Napa pola gula aniko kurang genteng siratin. Wah ampun par juga panjenengan. Napa kurang patut dek Mas? Ananging kaula boni kirana. Mata ndak tika kabula ndek Mas. Mararana den nana. Ka ento beni Dewi Kirana. Mon Kirana nih ka bibir jeruk salon nih. Jeruk macan. Meden atau roti sayang. Ah, amin asongot. Antara mede to roti. Marara di manyara gitu kon marar ya. Dewi Kirana cocok ka atir Mas. Gini ka amin beni Kirana. Reng seratin cocok ka ate. Nyoma bulu saya. Tin, ampun Tin. Boleh madep. Jeng paman dilaskar eta. Aman juga amin. Anape bulu paman? Sampian neka tapeng sor posang deka Dewi Kirana. Alantaran orang bini saya kesampet Dewi Kirana paman. Gula adiko sampai nopam dilaskar istana. Mata enggak gula kala bentika paman. Kaula pon lastare mae mot sampian ka entotin. Nanging taping sora sampian neka dek ka Dewi Kirana ongkur aja entotin. Aman juga kami. Terjukan dek ketika belesenta. Boleh bekal tak ngabila kipole paman. Madda tika adiko sesarengan norok di dalam. Cukan mbak nama paman. Ngejuna singkong kekeraton mertagan paman. Kakui alamar Dewi Kirana. Sakirana sampian nikah nojuni dek kakaraton mertagalu. Ampun lastari epekir sakirana tak deti peperangan kadugalena Tin. Sengkok putus asa. Terus Apapun sebekal terjadi mengkudak ke sengkok paman. terus Sepenting siar sengkok tepe kalaban Dewi Kirana. mon lakar keputusan epon sampian neka pon mutlak Tin otabe pun tak ning langlang gingireng kaula jukeun kakak tor jukeun sata dilaskar ireng epon panjenengan. Mende paman. Jadi paman. Hadir sakrito sampun